Dagi hajar ngot ki pajba nakaleng gajla kila poilang hasar shilong ban kir tawer ya ga sekretariat haga jingi ki kejongki ke bala pelong daga Voice of the People's Party. Hakini jingi ki ke bala alam khamat ba Arden Miller Bosayumaj kum presiden kila ikunduk lang ha IGP bajaj tawer ya ga sekretariat. Kani kejingya jong ke BPP kolong bandawa ban penrem ya ga sarkar MDA. Halo kejing menti berkejing mamla ban penulong ya kejing dawa jong ki pajba. Syuak ban sedang ke jing heki, ki pulit ke jelang, ki lapan kelan ya ke jing apahara hakmat kerdop jong ke sekretariat. Syuak ban wantur ke Voice of the People's Party, hapo ke jing alam jong presiden, uba Arden Miller Bosayumaj. Ki pulit ringkat ke jing don lang ki SUT, bat ke jing senalang ba Vivek SIM, USP ke trafik, bat ki magistrate kila akhir saudong de kinar, lani ki barikit, saudong ke kerdop jong ke sekretariat. Kasih bayar.